Turabaramukije turabahaye mwiriwe bivanye na murereye kuri mwe mutwumviza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze kuri mwe mutwumviza muri bihugu bitandukanye ngaha mu bihugu by'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere nawe uri mu gihugu cy'u Rwanda ndagwaye karibu. Reka ndakwibutse yuko ari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kugira ko byoroshye atangorane. Reka mbone n'akajyo ko kwibutsa yuko ari amakuru menyeshwa n'uruganda rwa Burundi Updates bakagizwa ko n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko dusanzwe tubamenyereje rero reka tubabwire ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi dufise abanyamakuru b'umwuga kandi bakomeje kubagereza ko amakuru y'ingenzi. Turabasuhuza mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye 5/5 mukanda subscribe mu commentaire ndetse n'ibindi bitandukanye. Mwese muri abantu b'agaciro cyane, niyo mpamvu nta bandi banywanyi nta bandi bagenzi bacu tuba dukeneye cyane usibye mwe banyarwanda ndetse namwe banyarwandakazi. Mureke rero tubabwire ingingo nkuru ko tuza kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye. Ndababwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi ubwo hamaze iminsi myinshi mu bisata by'igitora ndetse no mu bijyanye na gaze n'ibindi ama essence. Ibi ngibi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho abaturage bakomeje kwifatira ku gahanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamubwira yuko atakintu aba ari kubakorera mu gihe habuze igitora, aho umuntu agira imodoka cyangwa se moto akaba afise igitora mu cyangwa se mu modoka hama cyarangira agategereza iminsi 3 canke se imwe kugira ngo aramaze kubona ikindi mu gihe akazi kaba kahagaze. Ndababwira yuko rero mu gihugu cy'u Burundi hagaragaye impamvu nyamukuru ituma igitora cyaturukaga mu gihugu cya Tanzania kitagishobotse canke se kitakiba kicyoherezwa canke kirongekerwa abarundi muri rusange. Ese ibi bintu urumva utagize amatsiko kumenya iyo mpamvu? Ese niye mpamvu Tanzania itongeye kurungika igitora? Ese niye mpamvu Tanzania yahagaritse ibyirungi kwa by'igitoro? Ese ni uko abashoramari bariko baza kukirangura cyangwa se kukiraba muri Tanzania babaye babuze? Ese ni uko amafaranga yabuze cyangwa se amahera? Ibi ngibi nibyo tuze kugaruka ko muri makuru twabateguriye, ariko mureke twongere tubabwire yuko mwese mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, mwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu c'Ibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi zitandukanye. Turabasuhuje mwese rero muri mu makomine, mwese muri mu masekiteri, mwese muri mu ducumbire, namwe muri mu mitumba, barongozi, bategetsi mwese mutegeka uducimbire mu makomine, amasekiteri ndetse n'intara muri rusange. Turaza tubasuhuza cyane, turabahaye karibu mwaya makuru tuba twabateguriye. Namwe bari mu nteko nshinga amateka na nkenguza amateka, mwese tuba tubasuhuza kandi tuba tubahaye ikaze mwaya makuru tuba twabateguriye arebana n'igihugu cy'u Burundi muri rusange, mu gisata cya politiki ndetse n'ahandi hatandukanye. Turabwira yuko rero nga mu gihugu cy'u Burundi ko intambara ijyanye n'igitoro, ibi bintu bikaba bitaravuzweho rumwe n'abaturage ndetse n'abakora umwuga cyangwa se akazi ko gutwara abagenzi n'ibintu. Ibi bintu rero turaza kubabwira ko ubwo bimeze bitya mu gihugu cy'u Burundi atakintu baba bari kugaruka ko atanitangazo ribana n'ibi biba biriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko biragaragara yuko umukuru w'igihugu atazongera kwihanganira umuntu uzomubaza igitora, kuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi ciremereye kirakomeje guturwa uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho bimwe mu bimenyesha makuru biriko biratangira kwihanganisha ndetse no kumutabariza bati muzongere kubaza Evariste Ndayishimiye ibijyanye n'igitora, kuko murabona ikibazo gihari si uko Evariste Ndayishimiye adafise umutima wo kuzana igitoro nga mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ni uko ubukungu canke se amahera y'amarundi yihagaze nabi kandi akaba nta mafaranga ahagije ahari. Ibi ngibi rero nivyo tuza kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye mw'idonido. Mureke rero tubanze tubabwire ngo mwese mwatwumvirije cyangwa se mwadukurikiye, mwese twahaye mwiriwe, mwese twasuhuje bivanye naho muherereye kuri mwatwumvirizaga muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Nabahaye ikaze mwese rero muri mu gihugu cy'u Burundi, hariya Ngozi, Kirundo, Ruyuzi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega ndetse namwe muri Ngozi tuba tubahaye ikaze, no mu gisagara cya Bujumbura tuba tubahaye ikaze. Mwese rero muri Tanzania hariya hirya Dar es Salaam tuba tubahaye ikaze, mwese muri Kongo, Kinshasa, Brazzaville ndetse namwe muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, mwese muri Uvira, mwese muri Goma, muri Bukavu, namwe muri Kinshasa mwese tuba tubahaye mwiriwe. Kenya tuba tubasuhuza cyane, mwese muri Nairobi tuba tubahaye ikaze, muri Uganda Kampala mwese tuba tubasuhuza cyane, mu gihugu cy'u Rwanda abanywanyi bakuru mwese tuba tubasuhuza muri mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse namwe muri mu gisagara cya
Kigali tuba tubasuhuza kandi tuba tubaye mwiriwe mwese rero mutwumviriza muri mu ntara zitandukanye zishyize ibihugu by'ibanyi by'umwihariko abanywanyi baba nga mu karere ka Bugesera mu karere ka Rusizi namwe muri mu karere ka Nyamasheke duhana imbere n'igihugu cy'u Burundi mwese muri abacu kandi tukabanyu mutwumviriza 5 kuri 5 namwe mwese muri Kigali tuba tubazi neza tubumviriza kandi namwe mutwumviriza 5 kuri 5. Bareke rero turebere hamwe amakuru yacu twabateguriye ni mu gihe cy'idonudo tugeze n'aya makuru twabateguriye. Mureke turebere hamwe kandi turebe ingene aya makuru ahagaze kandi turebe nuko ibintu bimeze. Nkuko nama ndababwira yuko ikibazo ikibazo cy'ubuke bw'ibitoro mu Burundi cyatangiye kugaragara mu buryo bugaragara mu myaka 2015 ariko imizi yaco irashobora kugaragara mbere yaho bitewe n'ibibazo by'ubukungu hamano ndetse n'ubuyobozi. Eka impamvu y'ubuke bw'ibitoro nga mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka 2015 Burundi bwahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu byatewe ahanini n'ibikorwa bya politiki nyuma y'uko Perezida Pierre Nkurunziza yatorewe manda ye ya gatatu. Ibihugu by'imiryango mpuzamakungu byafashe ingamba zo guhagarika inkunga bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Ibi vyatumye habaho kubura amadolari y'Amerika ariyo akoreshwa mu kugura ibitoro ku isoko mpuzamakungu nga mu gihugu cy'u Burundi. Byabaye mu kwezi kwa Gicurasi na 17 ubuke bw'ibitoro bwari bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro by'ibitoro byazamutse cyane ndetse byageze aho abantu babura ibitoro mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu. Leta yashyize ko ingamba ndetse na gahunda yo kugabanya ikoreshwa ry'ibitoro ibyo bita resionoma, ariko ikibazo cy'ubuke bwabaye ingorabahizi mu kugura ndetse no byabaye ingorabahizi ku bukungu bw'igihugu. Icyo bita Interpetrol Trading Limited in Burundi country. Iyi niyo sosiyete yonyene yari ifise uburenganzira bwo gutumiza ibitoro mu gihugu cy'u Burundi. Iyi sosiyete yahawe amadolari menshi yo kugura ibitoro, ariko hari amakuru avuga yuko hari ibibazo mu micungire no kugenzura aya mafaranga bahawe na guverinoma y'u Burundi. Ubwo bari bagambiriye ko bagabanya ndetse bakagabanya ibura ry'ibitoro, bagafata umwanzuro wo gushaka Interpetrol kugira ngo ice yagabanya iki kibazo. Bageraga mu kujya kurangura iyi Interpetrol Trading Limited igaca iragabanya amafaranga ndetse n'amahera yo kujya kurangura ayo mapetrol, ariko byaje kugaragara ko harimo ubusambo ndetse n'imicungire mibi y'aba bagabo bariko baragerageza guca banyereza aya mafaranga leta ibyo yabahaye. Leta yongeye kugira uruhare rukomeye cyane mu kugabanya ndetse no kugira uburenganzira no kuwereka abaturage ko nabo ubwabo badashishikajwe cyangwa se badashimishijwe nuko abaturage bariko barataka ibitoro. Hari benshi bakomeje kubura akazi, abandi bakomeje kugira icyo babura ngaha mu gahunda y'ibitoro. Mu mwaka wa 2024 leta yashizeho sosiyete nshya yitwa Societe Petrole de Burundi. Iyo ngiyo akaba yitwa Sopebu, ifite inshingano zo gutumiza, kubika no gukwirakwiza ibitoro mu gihugu. Intego yari ukugabanya ikibazo cy'ubuke bw'ibitoro, ariko kugeza ubu ikibazo cyari gihari nubwo leta yari ikomeje gushaka ibisubizo. Nubwo bimeze bityo rero iki kibazo leta yakomeje gushakira umuti kiracyahari kandi kiracyakominga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi hari benshi bagaragaza nk'imbogamizi ikomeye cyane, aho umwe yashoboraga kuba afise ikimudugisha kimugeza ku kazi gikoresha igitoro, ariko ubu ngubu byarahagaze kandi akaba nta n'impamvu n'imwe ndetse akaba n'ikindi kintu gishobora gutuma agera ku kazi. Ibi bintu bishobora kuba biri gukemangwa ko bishobora kugabanya umusaruro, ubutegetsi ndetse n'abandi barongozi baturuka mu bice bitandukanye bajya ku kazi gukorera aho ibiro byabo biri, ariko ubu ngubu bishobora bishobora kuzatanga umusaruro mukeya, kuko niba umukozi yageraga ku kazi ku isaha y'isaa moya za mu gitondo ari kuhagera isaa 5, niba yageraga ku isaha y'isaa 12 ari kuhagera ku isaha y'isaa 4. Ibi bintu rero bikaza kuba bigaragara ko ibi ngibi leta nitabitinda nikomeza
utabigaruka ko cyane no gushakira nibura nk'indi sosiyete igira iya gatatu mu Burundi, nibura akaba isosiyete zirenga zimwe mu gushaka ibitoro. Ibingibi bizagabanya ubukungu ku kigero cyo hasi cyane, bya bindi bizasanga bari ku kigero kirenze kuri 0.1%. Ibingibi rero ingaruka ku bukungu ndetse n'abaturage, ubuke bw'ibitoro bwagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu. Ibiciro by'ibicuruzwa byarazamutse, ibikorwa by'ubucuruzi byarahagaze, kandi abaturage benshi babuze uburyo bwo kugera ku kazi kubera kubura ibitoro bibashyira mu miduga yabo, hama bagaca bagera ako kazi bari gukora kabo ka buri munsi. Ibingibi leta nta kintu ibivuga ko, kandi murabona yuko ibikomeje gushishikazwa ndetse ibikomeje kubabazwa nuko abanyagihugu atabitoro bafise. Ibingibi turabigaruka ko cyane rero nkuko tube twababwiye, babwira mu buryo burambuye kandi bwimbitse. Babwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi ubwo bimeze bityo nta muntu n'umwe uba ukomeje kugaragaza ikibazo nk'iki, ariko mu burongozi iyo ukigaragaje bakubwira yuko ibyo byananiranye kuva kera kose, ibyo ngibyo ntabwo byahita bibonerwa umuti aka kanya. Ariko nk'uko bisanzwe ndetse nk'uko musanzwe mubizi, babwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibingibi bigaragara cyane mu mbwirwaruhame ko ibi bintu by'igitoro bimuhangayikishije, kandi n'abajejwe kujya kukigura bariko barakinyereza bajya kukigurisha mu Kongo. Aba bantu bagurisha igitoro muri Kongo yavuze yuko umunsi bamufashe buri wese ibyiye byose bizoca bihera. Ubwo nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye iyo bakomeje kumubwira iby'igitoro avuga yuko bagomba kwihangana kugira ngo iki gitoro kizoca kiboneka. Nibahumure ko ingingo y'imari nk'uko yamye abibamenyesha, yabwiye yuko nibamara kumutorera manda ye ya kangahe azoca arabageza ko igitoro. Ibingibi rero iby'igitoro isesengurwa rikoka byavuze yuko nyine muri 2015 ariko imbogamizi yabaye y'igitoro kuva ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza Petero byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ntibyavugwa ko yasimbuye Ndadaye naho ivyo bibazo byari bihari. Abahibazwa ngo ese byagenze bite kugira ngo igihugu cy'u Burundi gice kiragabanya kubona ibitoro, ngo nuko harimo ibihano ibihugu mpuzamakungu byagiye bifatira igihugu cy'u Burundi bikanga kubihereza inkunga, hama amadolari bacaragura ibitoro akaba ariyo yatumye abangaba abanyagihugu babura uko baraza bajya kuyareba. Ibingibi rero akaba ariyo mpamvu guverinoma y'u Burundi iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yakikura muri iki gisebo, cyangwa se irebe ko yakikura muri iki kimwaro cyo kubura igitoro nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu rero bikomeza kugaruka ko n'abakora umwuga ndetse n'abakora umurimo wo kujya kurangura ibitoro nga mu gihugu cy'u Burundi. Babwira yuko rero mwese mwakomeje kutumviriza tubahaye ishimwe, kandi tuba dukomeje kubakunda cyane. Mujye mukomeza kutuba hafi, kandi namwe mujye mukomeza gukanda sabone. Turabaramukije kandi mwese mwakomeje kutwumviriza, twabahaye mwiriwe kubivanye naho muherereye kuri mwe mutumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ivyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze rero kuri mwese muri nga mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshye atangora. Reka mbone n'akajya ko kwibutsa yuko ari amakuru utorezwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukageza ko namenyesha amakuru y'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakayakageza ko mu ngene utaronka ahandi. Kuko musanzwe mubizi rero iyo dusoje kubabwira icyo twababwiraga, tubabwira ibyo twagarutseho. Mwaya makuru twagarutse ku bitoro ndetse n'inkomoko y'ibura by'ibitoro. Mwumvise ko ibura ry'ibitoro nga mu gihugu cy'u Burundi atari ya hafi angaha, ahubwo ari ya kera kose kuva kera ko bwa basogokuruza ba Petero Nkurunziza kuva 2005 kugeza 2024. Ibi bintu rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Si byarekeye aho, ahubwo byaratumbagiye cyane no muri 2025 bikaba none ariho ibura ry'igitoro ryagaragaje imbaraga zikomeye cyane, dore ko abanyagihugu benshi bari batangiye kuza baragura imizigo cyangwa se imiduga yo kuza badugisha abantu n'ibintu. Ibingibi rero ni ibintu bikomeje kugaragaza impungenge ndetse n'ubushobozi bukeya bw'ubutegetsi buriho. Niyo mpamvu rero mu gihugu cy'u Burundi ariko baratabariza imiryango mpuzamakungu ngirebe icyo yakora kuri iki kibazo k'igitora, naho ubundi mwazasanga abaturage bafashe umukuru w'igihugu bakamwiyicira.
Ibi rero twakomeje kubigaruka ko mwaya makuru twabateguriye, twakomeje kubasuzumira hamwe no kubaha ikaze. Mureke rero tubasezere mwebwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, Cibitoke, Kirundo, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye mu makomine, mu masegeteri, mu ducimbiri no mu mitumba. Abategetsi bakorayo mwese tuba tubasuhuza kandi turanabasezeye mugire amahoro kandi mukomeze kubana natwe. Tureke twongere dusezere namwe ari mu gihugu cy'ikinywanyi cy'u Rwanda, mwe muri mu ntara y'Uburengerazuba, Uburasirazuba, Amajyepfo, n'Amajyaruguru, mwese namwe turabahaye ikaze. Turagira ngo tubwire namwe mwese muri mu gihugu cya Congo Brazzaville, ndetse namwe muri Kinshasa, muri Goma, mwese muri Bukavu, mwese muri Uvira, Kivu y'Amajyepfo, Amaniya, Kivu y'Amajyaruguru, mwese tuba tubahaye ikaze 5 turanabasezera cyane ko ayo makuru twabateguriye ari atwasoreje. Bareke tubwire ari Kampala, namwe turaza gusubira mu makuru turi buze kubageza ko mukanya. Namwe tubwire abo muri Tanzania, mwese muri Dar es Salaam, turabwira ko mwese turi buze kuza kubabwira uko bimeze abari Kenya, Nairobi, namwe muri mu gihugu rwose cy'ababanyi cyari hirya muri Afurika y'Epfo n'Amajyaruguru ndetse n'Uburengerazuba, mwese tuba tubahaye yamu. Mureke rero tubabwire ngo turaza gusubira naho mu isaha iri buze kuza gukurikira. Mureke rero tubabwire ngo turabakunda cyane kandi turabishimira, mukomeze kubana natwe kugira ngo abantu bagere bagira ko 5 turabandibona mu mukaba bacu. Ibyo tubamenyesha nubwo urubuga cyangwa se uruganda rwa Burundi Updates arubaza rugaragaza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ubunyonyezi bari ko buribonekeza n'isesagura ry'amatungo bari ko buribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu bitora. Turabahaye rero ishimwe ko mwakomeje kubana natwe, turabakunda kandi turabishimira. Mureke tuvuge ngo ciao kugira ngo tuze gusubira amakuru turi buze kubahigetsaho mu isaha iri buze.